Welcome back, Mzansi. This is Ndalo Media and I'm your host, Mkhulu Gwabini. Ngani zakwethu, ngiyathemba ukuthi uJanuary usaniphethe kahle. Ngiyathemba nalabo abasazolungiselela ukuyoqala ematheshari izinto zabo zihamba kahle. Nginifisela nje konke okuhle nisifisela kona ngani zakwethu. Isho yethu ke namhlanje ihluke kakhulu ngani zakwethu ngoba ngizokwenza part 3. Ngike ngenza upart 1 lapho ngangikhuluma khona ngokuhlangana kwami nenzunza okokuqala ngqa empilweni. Ngangisemncane ke kwenzeka lokho. Ngathembisa ukuthi ngizophinde ngibuye no part 2 ukuthi ku part 2 ngihlangane nini futhi nenzunza. Kwenzakalani? Again njalo mangabe uzoqala lama video ngiye ngiqhakambisa ukuthi kunabantu abangi-advisayo asebemkantshubovu kwelikamoya. Asebemkantshubovu zabalaphi bendabuko. Kunama details abake bangidonse ngamadlebe ukuthi ngingawatedeli nje isinome kanjani. So nala nje bangiqhamuka nale episode sihlale phansi kwaba khona ama meeting siphikisana ukuthi lokhu singakuveza, lokhu ngeke sikwazi ukukudalula, lokhu cha asigodleni ngoba kuyimfihlo yasemndenini wami okanye kuyimfihlo yendlela imimoya esebenza ngayo. So njengoba senaziko ukuthi le channel yethu siyakhulisana, siyacathulisana kwezikamoya. Ngicela ukuthi ke nilalelisise kakhulu ngani zakwethu. Ngizozama ukuthi ngibe mfishane kodwa ngicela nilalelisise kakhulu ngoba lento engizoyixoxa la into enzonivula amehlo, infundise okuyinhloso ngqangi yayo le channel. So kulabo abasha kule channel ngicela ni like bafethu, ni subscribe ngoba ngesikhathi ni like and subscribe i-channel yakwazi ukuthi ikhule kakhulu. Kukhona abawabukayo ama video bagcina bengasubscribeile, kube khona abawabukayo ama video bagcina bengalikanga. Lokho ke ngani zakwethu kuyasilimaza sina njengabantu abenza content. So yes, today we are doing part 3. Part 3 ngahlangana kanjani nenzunza. So ngani zakwethu ke ngizozama ukuthi ngilinke ivideo yala i-episode lengangikhuluma khona ngokuhlangana kwami nenzunza okokuqala ngqa. Ukuze nikwazi ukulandeleleka kulaba abasha kodwa abanye beni ngiyabazi bayibukile leyo episode. Kwa comment impela interact yabajabulisa abantu abaningi. So namhlanje ngizokwenza part 2. Ngani zakwethu ihambileke iminyaka, yahamba iminyaka ngakhula, ngafunda kule ikole engike ngayibalula ukuthi ngangifunda kuzona. Kwahamba ngaze ngafika emabangeni aphakeme okufunda. Ngafunda nje futhi ngumuntu ongenankinga ongastruggleish indawo. Ngafunda futhi ngaphothula ngokuyigaba zakhona ke ema university. Ngelinaka ngoke ngixoxele nje nginabe ngoba ngiyathanda ukuthi nje basakha le channel we are building a community here. So kufanele ningazi ukuthi ngubani nami ngi-interact nabantu bami ngibazi ukuthi bangobani. So ngaqeda ke kwafika isikhathi sokuthi ke umuntu uyakhula phela kufuna uhambe uyofuna amatoho, usebenze, ulungise ekhaya. So kusona leso siphithiphithi ke ngaba nephupho. Ngihlale ngiwaqhakambisa ukubaleka kwamaphupho ngoba la ekhaya even abantu engibasizayo engibalekelelayo okanye mhlawumbe abantu engathi ngiyabelapha sirelaya kakhulu emaphupheni. Akukumbalwa okushiwo yimina ngisihlale ngilandela ngemumva njalo ngibe umuntu mhlawumbe o-interpreta amaphupho ebese siyakwenza lokho sekuvele ezibonakalisweni okusuke kuveziwe ezibonakalisweni. So ngenza ukuthi ngaba nephupho ke la iphupho elijule kakhulu. So mangiphupha mina ngikujwayeleke ukuhlala ngiphuphe ngidiza. So nakuleli iphupho ke kwaqala kwangathithi ngumuntu ondizayo. Yabona ke mawuzophupha iphupho lokundiza uqale kube ngathi uyagxuma ephupheni uzibone ukuthi awungagxuma nga-11 ngaba semoyeni kodwa yabo ube excited uphinde uzama okwesibili. Masuzama okwesithathu usuyasho ukuthi hayi ngeke. Shuthi nginamandla phela manje ebese uyandiza kundizeke futhi. Nami lelo phupho ke ngiphuphe ngidiza. Ngiyandiza ngijatshulisa ukuthi hayibo sengihamba phezulu kanje ngiseduze kwamafu. Ngiqopha kubona amafu phakathi kuwona kodwa ephupheni. Ngibe excited ngaleli phupho. Kuthi kusuka ke la ngani zakwethu kuthi kusuka kuleli phupho
ngibona isiziba esikhulu phansi, esikhulu isiziba. Yabona lesiziba engathi mangabe ngisibona ephupheni, khumbula ngindizela phezulu mina. Ngathi mangisibona phansi lesi siziba, hayibo. Sasikhulu, ngiyakhumbula uvalo lungithi heqe. Uyabona ukuthuka ngisho ephupheni uthuke kodwa ngoba ngangibona usayize engakaze ngiwubone wesiziba esinesithunzi. Hayi. Nebala ke ngoba phela ngisephupheni ngiphezulu. Ngithi ngisuka nje engidizeni kwami kwaphezulu ngidayive. Ngidayiva ngiyongena phakathi kulesi siziba. Ayi ngifike nebala ngicwile kusona lesi siziba ngingene phakathi. Ngithi mangabe ngingena phakathi kulesi siziba nganza kwethu ngiqale kube ngathi kunokugwiligwiliza kuthi kusuka yonke into ke mase ngaphansi kwamanzi. Yonke into ke manje ivesana ithi isuka ibe clear. Ngiyazikhumbula ngiphaphama engathithi ephupheni kube ngathithi ngiyaphaphama ngivula amehlo futhi kabusha. Kube ngathithi angisaphuphi kodwa isephupheni. I'm sure nani ikinenza leyo nto yokuphaphama ephupheni kodwa ubuphaphamela kulona futhi iphupho. So nami kwenzeka into kanjalo ngaphaphama ephupheni. Kwangathi ngiyaphaphama kodwa ngisaphaphamela khona ephupheni. Hayi nebala semase ngiphapheme hayi ngiyaflotha la emanzini angithi ngiyaflotha ngisekujuleni kwasi isiziba phansi esizibeni kodwa manje sekukliye kuyakhanya. Ngiyababona nabantu ukuthi hayi kunabantu abakhona la. Mina ngiloke ngidizileke nje ngindizile. Umhlaba ohlukile lo engikuwona. Hayi ngithi ngisathi umhlaba ohlukile lo engikuwona. Nohlobo labantu likhona la. Hayi uhlobo labantu babantu abathusi abasabisi kumina ephupheni. Kodwa uma ngabe ngicabanga manje sengiphumile ephupheni, abantu ababengangithusa uma mhlambe ngibabona ngqo. Kodwa ephupheni babengangithusi. Hayi nebala ke labantu benza imisebenzi yabo nje kuyaphithizela la benza imisebenzi yabo kuyaphithizela. Sengathithi indawo kuyakhiwa, abanye bayafunda, abanye kukhona izinto abayithwele. Uyabona ukuthi kuyasetshenzwa la impela isizwe, angisho njalo isizwe esithize engasifica ngaphansi ekujuleni kwesiziba. Ngifika ngalo ke iphupho. Hayi liqhubeke leli phupho nganza kwethu. Ekuqhubekeni kwalo leli phupho kuhambe manje sengibabonile labantu ngiyazibona nezindlu abahlala kuzona. Konke lokhu ngikubona njalo ngiyaflotha mina emoyeni. Ngiyaflotha uma ngabe ngiphonsa amehlo ngala ngibona into engichazayo ngiyaflotha ngidriftele ngakhona. Ngihambe ngiyo-observe ukuthi kwenzakalani. Ngibone uhlobo labantu olukhona nezingane zakhona khona nanezingane. Ingakho ngithi mina kwakuyisizwe lesi engangikusona engangisibona isizwe esithize esiphila ngaphansi kwamanzi. Ngisazoyenza ke ivideo nganza kwezi la ngizobe nginifundisa khona ngezizwe ezingaphansi kwamanzi. Kodwa ke ngiyonazisa mase ngenze leyo episode. Hayi sibuyele kuleli phupho. Hayi ngiyaflotha ke la ngiyazibona zonke lezi indawo engizibonayo. Kuhambe manje ngiye ngokuzika kakhulu la. Mangizika kakhulu la sengiqala ukubona izihlahla ezimila ngaphansi ekujuleni kweziziba. Kunezihlahla ke kunento esingayibiza sithi impande zangaphansi emanzini. Okuyizona impande eziphinde zenza amanzi abe namandla ngoba kwawona amanzi asuke encela lezi zinto ezimila ngaphansi kwamanzi. Ingakho amanzi enamandla okuqaqa izinto, enamandla okuhlambulula, enamandla okudala uxolo, enamandla okubuyisana imoya engazwani. So uma sengijule kanjalo ke ngokwephupho, hayi sengiyaqala manje sengiyabona ukuthi hawu lokho kubukeka samaflawana. Ngisondele eduze, mangabe ngisondele eduze ngiyaflotha njalo. Mangisondele eduze kulamaflower hawu abhalwa amagama. Ngithi mina mhlambe yileli lodwa iflower elibhalwe igama. Hayi ngiphinde futhi kube ngathi ngiyaflotha ngiya kwamanye amaflower angiwabonayo kwezinye impande engizibonayo khona la phansi ekujuleni kwesiziba. Ngiphinde mangithi futhi ngifinyelela kwenye lokhunjana impande ngithi ngiyakhumbula phela ngangize ngiwathinte ngiwambule. Mangilimbula kubhaliwe futhi kubhalwe igama lakhona. Hayi liqhubeke leli phupho. Sengiloke ngifunda lezi zihlahla ke. Ngifunda lamagama lezi zihlahla.
ngokuhlukana kwazo. Ngi-excited at the same time. Kunomuzwa wokujabula ukuthi senginamandla okwazi ukubona izinto ezinje ezijulile. Ngi-excited kuleli phupho ke manje. Ifiye lebe nginayo ekuqaleni ayisekho seyinyamalele. Ngilo ngiqhubeka ngihamba ngifunda lezi zihlahla zingaphansi kwamanzi njalo ekujuleni kwesiziba. Ngiloke ngifunda amagama lezi zihlahla ngiyawafunda. Ukhumbuleke njalo ukuthi masikhuluma ngelekhunjana ngamanzi neziziba angeke singayiphathi indaba yamadwala. So nakhona lapha ephupheni emadwaleni kunezinto ezazibhalwa izinto ngizama ukucabanga igama ukuqopha izinto eziqophiwe emadwaleni kuqopha amagama into engayinothisa emadwaleni kuqophwa amagama ayizigulo. Ngizocela ukuthi ngingawadaluli njengoba ngishilo ngathi kunabantu behind mina abangi-advisayo kwelikamoya abantu asebemkantshubovu. Ngizocela ukuthi ngingazidaluli lezo zigulo namanye amagama mhlambe alezi impande engangizibona la. Ngizocela ukuthi lokho ngikugodle okwamanje ngoba kuyimfihlo mhlambe ikakhulukazi yasekhaya kuphinde kube imfihlo indlela izinto zakamoya ezisebenza ngakhona. Nebala ngiqhubekeke ngiyafunda lana izinto ezikhaviwe amagama akhaviwe la izigulo eziqophiwe kulamadwala ngiyazifunda ngesikhathi mangabe ngizobona idwala eliqophiwe labhalwa isigulo esithize kulelo dwala maduzane nalelo gama kunohlobo lwezitshalo lwezimpande ezimile eduze kwalelo gama kwaleso sigulo esiqophe edwaleni la kusho ukuthi lawo maflower lezo zitshalo lezo zimpande eziseduze kwalelo gama lesigulo esiqoshiwe impande ezelapha noma ezisetshenziswa ukwelapha leso sigulo esiqoshwe kuphi kulelo dwala. Ngiqhubeke nganiza kwethu ngithi mhlambe ngafunda ngezigulo zeva mhlambe amashumi amabili nje izigulo engayifunda ezilashwa lokho ngakwazi sengiphumile ke kulelo phupho izigulo ezilashwa kuphela ilezo impande noma ukusebenzisa amanzi uthole lezo zibhande lezo uyihlanganise. Ngavezelwa lonke ngololo lwazi nga-interacta ke manje nalolu hlobo labantu engilificile la ulibhizo olusebenzayo. Nami ngafika ngabe umuntu ofundiswayo kube khona umuntu kusona lesi sizwe ozofika angisondeze eduzane angiqhwebe kube ngathi ngiyafloatha ngiya kuyena athi mase sengiqhwebile ngifike la undlala imithi undlala izinto laphansi imithi okunye kuyini mhlambe singakubiza njengani ama-seashells kubuka kunjengama-seashells okunye kwama beads kudlaliwe la bangifundise ngalezo zinto ukuthi lana ukuthi lana sisuke senza ini khumbula njalo lento yenzeke ephuphweni lana senza ini kwaba iphupho elide lelo nganza kwethu ngoba ngathi noma sengilirecite sengiphapheme into engangayixoxa ihora lonke indlela engangizwa ukuthi libe lide ngakhona leli phupho. Nebala ke siqhubekeke isikhathi liqhubekeke iphupho ngifundiswe ngalezi impande ngifundiswe ngalezi zigulo omagamazo aqoshwe khona la emadwaleni. Ngifunde ngalezo zinto nganza kwethu ngambulelwe ngathi sengisuka ke lapho kwangathi ngiyaphakama manje ngiya kwisurface yesiziba ngifike futhi ngivele ngekhanda kwisurface yesiziba ngithi mangivela kwisurface ngilokhunjeke ngibhukude ngiyophumela kuphi osekwini laso leso siziba. Mase sengiphumile ke leli kwiseko lapho ngqengqemeni lesiziba ngiyakhumbula ke sengihlangatshezwa abelungu ke lapho ke sebengihlangabeza abantu abayisimo sabelungu bangihlangabeze bengijabulele bengithokozelele kakhulu ekungijabuleleni kwabo kulelo phupho ngazibona futhi sengisendaweni sengihleli nabo ke manje labelungu. Uyabona nina genge ethe ukufunda noma mhlawumbe ehlala esebenza kakhulu la ekwenziwa khona ama presentation kunalento ebizwa flip chart enkulu iyayisetshenziswe nje umuntu mangabe efuna uku-illustrate izinto graphically mhlawumbe epresenta into ethize
mhlambe boardroom noma mhlambe kwi-lecture room, kwi-lecture venue and so on and so forth. Labelungu-ke sebengivulela le flip chart-ke manje, sekubekwa i-flip chart la phambi kwami. Ngiyafundiswa into yokuqala abelungu bayisho bathi hayi ke thina simoya yenzunza nje basesifikile ke ithini bese kuhlenga yonke leminyaka. Sekufika isikhathi ke manje sokuthi uqale usebenze ayiba le flip file mhlambe safunda ama page okanye amakhasi evile ku50. Ikhasi limbulwe, ngiyaxoxelwa ngami ukuthi mina ngubani, ibuphi ubuhlobo nobudlelwane enginabo namanzi, imapha amandla, iziphi igaba zasemanzini, iziphi izinto mhlambe izigulo zasemanzini engikwazi ukuthi ngithinte mina amanzi ngiwakhulumise, ngiwatshela ukuthi sesizokwenza ukuthi manje ebese amanzi ayangilalela enze exactly lento engifuna ukuthi ngiyenze. Hayi ngani zakwethu uyahlala ngingakufanisa ne-lecture it was a lecture nje like a full on lecture. Hayi ngiyafundiswa kuloke kuvula labelungu beloke beshintshana, kubuye kusuka kube khona owesifazane kubuye nongifundisayo lezi zinto, bayangifundisa bakhuluma isingisi, kubuye kusuka mhlawumbe owesilisa bashintshane bayangifundisa ngayo yonke le lamandla nemfihlakalo yasekujuleni kwamanzi. Lelo phupho nganza kwethu engathi mangabe ngiliphupha ngiphaphama ngilibuyekeza ngiphinde futhi nami ngixhumane nabantu nami abadala kakhulu kwezinto zakamoya nasehumusheni amaphupho. Kwaba yiphupho nganza kwethu lalikhombisa ukuthi kahle hle yonke leminyaka ebengiyithwasa bese sengiphothula ngalelo langa njengoba ngase ngihlangana nenzunza ukungikhombisa kwayo ukujula nokusebenza kwamanzi nemvelo nomhlaba ongaphansi kwamanzi. Kwakuyindlela yabo yokubonga ukuthi yonke leminyaka ngiligcinile, ngilihloniphile isiko neprotocol ekufanele ilandelwe uma ngabe umbethwe ile moya yenzunza. So le moya yenzunza ayinganza kwethu ayihambi yodwa. Umuntu akavesana nje athi nginenzunza nani ijwayele ukuhambisana ithunywa zamanzi. So isikhathi esiningi uzofica umuntu onenzunza mhlambe nabalozi bakhe kubili abalozi laba basemanzini. Uthola ukuthi unobudlelwano obukhulu namanzi loyo muntu, ukwazi ukwenza amanzi enza izinto angeke omunye umuntu akwazi ukuthi azenze ngamanzi, kodwa lo muntu akwenze ngamanzi. Ngelinanga ngizoke nginichazele ngomunye umngani wami osebenzisa impande eyodwa ukwenza yonke into. Amandla impande kusho ukuthi impande yakubo, yena uyayi-instruct ukuthi njengamanje wena ngifuna ulaphe ukuthi kufika umuntu ophethwe ikhanda akhiphe lempande athi ayenze ukuthi ayilaphe la. Kufika umuntu onamathunzi amnyama akhiphe yona lempande athi kodwa njengamanje ke ayiyolwa nesimo samathunzi amnyama. So lento ngana ukuthi yangamvulela ukuthi sineziphiwo ezingafani, eziphiweni zethu ezingafani. Ungakufika umlaphi wendabuko avesana kunikeza akwenzele into oyibuka wena isimple kanti ayikho simple. Yena unogcobo lokuthi leyo nto ayiphilise ibe yileyo nto. So nganza kwethu ke isona ke isigaba njengoba ngishilo ngathi ngikhethile okunye kepha ngithemba ukuthi lokho enginambulele kona nikuthokozelile nikthakaselile. Nikhumbule i-comment section eyami nani siya interacta, siya commenta. Nawe futhi une story sakho mhlambe sokuhlangana nenzunzo noma nezinye izinto zakamoya, usishare nathi. Ngizoke ngishiye ne WhatsApp line le nizokwazi ukushare khona ezinye izitori zenu, nami ngibuye mhlambe ngiyinarrate la lezo izitori zenu, ngoba inhloso yethu ukukhulisana, ukuqeqeshana. Nikhumbule ukuthi ngihlale ngiyiphasisa ukuthi le era eyama self initiate. So ama self initiate wabona ngokuphana ulwazi ngoba ayakhulisana ewodwa, and ama self initiate ngokwemoya yabo. I self initiate ikwazi ukubamba ifoni ivesana ihlangane nento ezomfundisa yakamoya. I self initiate ivesana ithi ibamba ifoni
ihlangane nombhalo mhlambe einkundleni zokuxhumana, umbhalo okhuluma mhlambe ngabalozi useyayifunda i-self initiation leyo. Uma ngabe i-self initiate ibamba nje ifoni ithi iya browser through uYouTube, hawu isihlangana nevideo yamkhulu Gwabini ekhuluma ngani, ekhuluma ngenzunza, yini leyo? It's self initiation, it's part of a process yokukhula nokucathula nokuthwasa kwama self initiates. Sithwasa kanjalo ke thina. Ngiyabonga kakhulu ke ngani zakwethu abangaka like, abangaka subscribe, cela ba like ba subscribe. Sizobonana ku episode elandelayo. Episode elandelayo ke ngizocela ukuthi ngani zakwethu sike sibhunge, sike sikhulume sakudlala. Sikhulume ngomuntu ombethwe imoya. Ngikhulume nje ngeinkinga zomuntu ombathwa imoya. Inkinga ukuthi zikutinyela kanjani nje inkinga. Isizathu sesizonze ukuthi singenze leyo video ukuthi la ukhona ekhaya wehlikele umoya, ungaphakamelwa amaphaphu, ungaboni izinto zikutinyela kakhulu utshela ukuthi uwedwa. Ngizokutshela mina izinto esengidlule kuzona ngitinyelwa into zakamoya ngingakayinakekeli. Ukhumbule futhi masikhuluma into zakamoya awuyinakekeli ize ziphele. Namanje kusakhona inkinga nje ezingitinyelayo nje engizaziyo, kodwa ngoba sengiya understand ukuthi it's part of a process, it's part of a journey yaka spirituality, sengiyazamukela akukho engisakuthathela phezulu. Ngani zakwethu, thank you very much for watching. Asiphinde sihlanganeni futhi again kule episode le ngizobe ngikhuluma khona ke ngeinkinga nje zomuntu ombethe imoya nombethwe idalwa zakubo. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu.